Down, urrengoa. Hau da baira temazo. Sí. Hor bi gitarra da gauza asko daude intro hortan, Hostia, que guapo, tío. Sin gaude. Bastante limpio, sonido. Agratatzen da. Joder, vale, hemen dago. Joder, macho. Ya ves cómo estoy, ¿no? Ya 12:35 y ha sido día duro. Bai, ez, kapo fijo. Bigarrengon nuki gaute. A ver. Es que ya hola, acabo de ir en casi ondo sonando. A ver. Es que gaina entuta horra iren ya lengo. Uno zubi, eorki handea, lota noa. Apa, elordi, guain arte ontzea, Es que ez datatzen zeintzuk zaudeten, tío. Ez dakit nola jartzea guaten hoi. A ver, pluginen bat zerbait lortzeten. Oantxe bertan, ez dakit eta zema zaudeten. O sea, no sé, no tengo información, tío. Horritzeite zuelako, eta baina, no sé. Vale, horretu bat. Es que ahora sonatza baina. Zein nola ito gara. Yepa, a ver. Vale. Bueno, a ver, intro. Y seguramente ez dago del todo ondo, ¿vale? O sea, behaiek iteuten bezala igual ez da ongo. Pero bueno, ideia bat iteko, eta gero si eso ya me emplearé más a fondo gauzak atatzen, baina nahet pixkat gainetikan abestia eta a ver cómo va. Ez dakit nola ito duen, Ezkarra,
bueno, berez erre izango zen, baina zehiakin. Joder, no le he subida hoy. Cuarto. Más o menos. A ver, hoy. No le se acordito hoy. Confirmado CGI indara, vamos. El acorde horrek no me suena. A ver. A ver. Hemen izango litzake. La, baino beste modu batean gote hola. Eta nago gare bat. Hor distortzio hori aguanta. Hoy izango da igual, no sé.
hemen bajoak iteu. Hemen ja la demorote. Hau direktu nahi zangoa, no? No, o ez. Qué locura, ¿no? Hau baita fade out. Vale, o sea, ez da directo. Vale. Va, asiatik ingota, a ver. No, joder, no me suena bien ese. Bueno, así tendrá que ser. Jarriko, es que bueno, ezin de jarri hor YouTube eta hola, porque ordenadora se le va, o sea, no aguanta tanto. Baino, jo, urrengo, a ver, jartzeten zea, eta hola ikuste dut direkton baita nola jotzeuten behaiek, eta ikuste du, a ver, nola iteuten realmente. Ahí va, oso. Vale.
Música de olla. Our fade out. Ya negatuta, pesatuta dena. Bueno, bukatzen joango gea. Gaurkoz deixente abesti ditu. Ja repertorio erdia baino gehiago hor joango zan. Así que, ya aurreko aldiakin da honekin, bai, nik uste bastante ditula. Así que, de lujo, mi esker hemen ontzeten nahi. Ekin norbait gatzean egia esan. Baina, placer bat. Naiz pixkanaka ikasten gehiago eta gauza gehiago gehitzen. Naiz abixatzen baita, gauza horietaz. Bueno, gabona pasa eta beste bat arte. Aio. Raid hain bat. Raid. Mediatu bat hortako, agartzen egin, porque... A ver. Raid. Twitch. Kargatzen honek, porque ordenadorea ya se le va gauza hauek irekitzeakon dena batea. Ya, muy bien. Muy bien. Chainbrain. Bueno. Beste bat arte denoi. Aio.